čekali nismo. Open City Mostar festival svojim je 22-dnevnim programom ucrtao Mostar u kartu europskih gradova koji nude bogat glazbeni, kulturni, umjetnički i edukativni sadržaj. Prvi Open City Mostar festival otvoren je koncertom Simfonijskog orkestra Mostar. Program je nastavljen koncertom benda Rundek i ekipa. Stari grad je zaplesao uz najveće hitove Darka Rundeka, koji je već 40 godina na glazbenoj sceni. Festival se održavao pod generalnim pokroviteljstvom Europske unije uz provedbu Mostar Rock School, Kluba 27 i grada Mostara. Na svečanom otvaranju festivala prisutnima se obratio Johan Sattler, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH. The cultural industry, the musicians who have had a very tough year and a half because of the pandemic. We also do it to showcase Mostar, to showcase the potential, the touristic potential of this place and of this region. But of course, why we also do it, and this is basically the ultimate purpose of music, of art, of culture, is to help us understand the other, to help us bring people together, create some understanding for the other and unite a place like Mostar. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, istaknuo je kako je ovaj festival produžio turističku sezonu te pokazao otvorenost grada Mostara. Dobit ćemo produženje ljeta u gradu Mostaru. Nadam se da će naši i ugostitelji i svi drugi koji žive od turizma u ovom gradu osjetiti benefite ova 22 sljedeća dana. Mislim da je ovo vrijeme kad moramo malo početi hraniti i dušu, a ovaj festival je hrana za dušu. Za tijelo smo se brinuli i brinut ćemo se dalje. Želim svima da se lijepo zabave sljedeća 22 dana u Mostaru, da Mostar pokaže svoje pravo lice, a to je lice jednog otvorenog grada, kako se i ovaj festival zove. Pozivam sve ljude dobre volje, sve naše susjede, sve one koji mogu doći u sljedećih 22 dana u Mostar, da dođu, da se zabave s njima, da nam bude lijepo. U okviru festivala postavljene su dvije glavne pozornice. Jedna na šetalištu Nikole Šubića Zrinskog, druga ispred trga u Hamamu u Starom gradu. Dio programa održavao se u Pavarotiju, Abraševiću i na Kantarevcu. Ostvarena je suradnja i s već postojećim značajnim glazbenim događajima u Mostaru, kao što je Mostar Summer Fest i Mostar Blues i Rock Festival. Stoga prvog dana Mostar Summer Festa nastupali su TBF, Grše, Helem Neise te Josipa Lamenta, a ulaz je kroz cijeli festival bio besplatan za sve posjetitelje. Tonči Huljić i Madre Badeša zabavljali su dvosatnim nastupom publiku na Kantarevcu. Osim pjesama novijeg datuma, Huljić je s bendom osvirao i otpjevao najveće hitove magazina. Kroz 22 dana, preko 40 izvođača, 10 lokacija, 13 koncerata, 28 nastupa lokalnih umjetnika, 10 radionica, 6 panel diskusija, izložbe, konferencije, prezentacije škola i mnoge druge događaje, Open City Mostar dokazao je da Mostar ima veliki umjetničko-kulturni potencijal. Nastupali su Simfonijski orkestar, bend 45 stupnjeva, Mirakul, Mona Akustik, Jazz, Mateo i Mona, Josipa Lamenta, Antonija i Neno, Erva, Prosta priča, Marija Bevanda, Bruda, M&M, Epato, crnogorski dvojac Who See, Anita Šunjić i brojni drugi umjetnici i izvođači. Party Breakersi su nastupili u okviru Mostar Blues i Rock Festa, koji je ove godine održan u sklopu Open City Mostar programa. Svojim nastupima beogradski bend je publici priuštio uživanje u brojnim rock hitovima. U realizaciju aktivnosti Open City Mostar uključeni su partneri Mostar Summer Fest, Mostar Blues and Rock Festival, Street Arts Festival Mostar, Festival Poligon, Idea Urban House, Centar za kulturu Mostar, Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Muzički centar Pavaroti te mnogi drugi partneri i prijatelji. Na samom zatvaranju festivala riječi zahvale uputio je organizator i jedan od idejnih tvoraca projekta Open City Mostar, Orhan Maslo, a festival je zatvoren nastupom benda Magnifico. Slovenska pop zvijezda oduševila je ukupljenu publiku na Kantarevcu. Može li jedan veliki pjesak? Hvala svima, hvala gradu, hvala EU, hvala svima vama koji posjećujete ova 22 dana. Ja sam prilično izgorio, ali realno očekujem iduće godine, Sattler, Mario, očekujem da ćete me staviti u vatru 82 dana.
I opet ću stajati na ovoj mjeri. Hvala vam. Organizatori poručuju da je ovo prvo izdanje festivala od mnogih koji slijede, te kako je ovo početak jedne snažne kulturno-umjetničke priče u Mostaru. U nastavku Ekaterina Dorodnova, zamjenica šefa izaslanstva Europske unije u BiH, zajedno s mostarskim gradonačelnikom Marijom Kordićem, otvorila je konferenciju The City of the Future, Open City Mostar 2021. Today I had the great pleasure of opening the conference Open City Mostar together with Dr. Kordić, the mayor. We opened this conference, which is organized as part of the Open City Mostar Festival, to come together to make Mostar a true city of the future. Thank you very much. Zadnjih mjesec dana priliku prisustvovati osim raznim koncertima, tako i raznim radionicama i poprilično interesantnim događanjima. Feedback koji sam dobio nazad od građana grada Mostara je fantastičan. Stvarno sam prezahvalan i gospodinu Sattleru i Europskoj uniji da su nam omogućili i sufinancirali ovakav jedan događaj, jer mislim da je ovo pravi put i pravi način kako u Mostaru možemo započeti neke procese koji su neminovni, to su integracijski procesi, da razgovaramo o raznim temama koje nas muče sve ove godine, kako bi nekako ovaj grad doveli na liniju na koju svi ga želimo dovesti, a to je da krenemo putem prema Europskoj uniji, da se bavimo modernim temama, ozbiljnim problemima u ovom gradu kako bi sutra svima bilo bolje. Veoma mi je drago što sam danas kao ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine ovdje u Mostaru na konferenciji koja ima simboličan naziv Grad budućnosti, otvoreni grad Mostar 2021. Tehnologija jeste budućnost i bolje reći razvoj tehnologije jeste put za sigurnu budućnost svake države, svake regije, Europe i svijeta. Današnja deklaracija koju nadam se da će biti na kraju i potpisana upravo govori znači o Mostaru kao predvodniku svih ostalih gradova i opština i mislim da mi to zaslužujemo i da ćemo to našim radom i djelovanjem i pokazati. Da ona vremena koja su, kako je neko i rekao, od grada slučaja, kako su nas često zvali, budemo grad primjer za sve buduće evropske integracije i da budemo jedan savremeni i moderni evropski grad. Ono što je sigurno, Open City Mostar Festival će osluškujući potrebe građana i turista prerasti u tradicionalni i brendirani festival koji će privlačiti umjetnike iz cijeloga svijeta. Preostaje nam čekati ljeto 2022. i drugi po redu Open City Mostar Festival. A do tada uživajte.